Lungdamna Laisiangtho Jonalian som lekat aneu som li lengapan som ngale sagi jam tua hi ciangin Maria kianga ahh Juda mi tampite in Jesu bawl lamdang ciangin amah umuhi ahih hangin pawlkhatte Pharisee-te kianga buppi-a Jesu bawlsa thu khempeuh zasak uhi ahih ciangin siampi le Pharisee-te in vaihawmte thu kikupna uhi Amaute in Eite in bangci hi ding hi hiam banghang hiam chi le himi pa in lamdang tampi a bawl hi Eite in amah hibang in sak le hang mi khempeuh te in amah ding a tua ciangin rum mi te hongkwan ding a imun siangtho le iminam bup hong su semang ding hi achi hi ahih zongin Amaute laka khat ahih tua kum siampi asem kaya fast in no te in bangma na thei ke hi minam khat buppi-a aman thalok na ding in Nipi te tang in mi khat si na in no te a ding in ahoi zong na no te in na thei ke hi achi hi tua bangci na in amah thu again hi lo a ahih zong in tua kum amah siampi ahih manin kam sang bangin again khol hi a Jesu in minam bup tang ding a sina athuak na ding tham lo in Jesu in mun khempeuh a kikhen thang pasian ta te kai khom in pumkhat aswak sak na ding zong again khol hi tua hi ciangin tua ni a kipan Amaute in amah atha na ding kikumin vaihawmte hi tua hi ciangin Juda mi te lak a akilang in Jesu painon lo hi ahih zongin sener gam to kinai Efrim kichi khwa a paya anung zui te to tua lai a hi tun in Juda mi te paisan poi kham ding nai ta a Juda mi tampite in paisan poi ma a biang na ngei na a kisian so na a bawl ding in mun khempeuh panin Jerusalem khwa pi a paito uhi Amaute in Jesu zong a biang impi huang sunga ding in bang na chi ngai su du hiam poi sunga amah hong pai lo ding hi chi in na hiam akichi uhi siampi te le Pharisee-te in Jesu amah theina ding amah na mun a thei te in Amaute kianga hong zasak chi in thu piang na lai a hom uhi hin to pa Lungdamna Laisiangtho ahih hi Kristu to pa o na tunga phanna ta he